Pozdrav narode, još jednom dobrodošli na kanal Vexy Plays. Kao što vidite, danas igramo Hunger Games i počinje za 2 sekunde. I mi bežimo odavde. I ja sam se veoma zeznuo jer sam upao u lavu, ali kao što vidite to mi trenutno ne znači ništa. Ja ću ovdje da tučem drvo. Stvarno ne znam čemu ovoliki lagovi. Iako su ogromni. Vjerujte da se ja baš ne razumijem u ovo. S obzirom da prvi put igram Hunger Games. Dakle, imamo zanatski sto. Čemu sada kompas? Složi, nebitno. Dakle, sada je taj fight, a mi i dalje begamo. Želim da nađem nešto poput ovoga. I našao sam i povrijedio se. Nešto poput toga, ali da ima nekih ruda. Da vidimo šta je ovo. Ovdje je neko. I to tim. Ne, sad će me natući, ups. Zašto sam ovo uradio? Baš me ne ide Hunger Games. Ajde da pokušamo naći neki drugi. Jej. Nema nigdje. Šta je SCB? Skype. Super Crafters. Ajde da vidimo. Što je to? Ućemo ovaj neki end 4. Iako još uvijek ne razumijem. Spredam se. Neću da budem. Neću da budem villager. Ajmo mi ovo livati. Ovo ne ništa.
Idu mi u Hunger Games. Dakle, idemo u OBBY. Hvala svima što su dislajkovali ona prošla 2 videa. Dakle, like i dislike mene uopšte ne interesuje. Tu da se zna. Evo ućemo u ovaj, pošto ima najmanje igrača. A onaj put baš nisam trebao da uradim. Samo sam htio da vidim ima li kakve rude dole i čovjek me napao krampom ili pikeksom, nebitno, i ubio me. Dobro, znači još 6 igrača ima. And they are fighting. A mi ćemo da vidimo. Čekaj, kod ovog sam sad bio. Ovaj gdje je. Opa, ovaj se lijepo snašao. Ovaj može svega da bude. Ali kako ljudi uvijek to nađu, meni to neshvatljivo. Zašto ja nisam nikad našao, nije fazu. Dobro, eto, neću da vas lažem, nije mi prvi put, nego je drugi. Eto. Ste zadovoljni sada? Da vidimo ko je ovaj. I šta pokušava. Momak, kad bi si išao, bogam, imao bi se da. Evo, pošto ne znaš ići. Pardon, nemaš ništa. Kad bi bilo moguće da ga gurnem dole. Vid badali. Opa, vi kako se snašao. Bravo. I može dofat za nju, ja ne vjerujem. I vjerovatno će sada pokušati da dođe do ovog dijela rude. Pošto vidite da tu već ima irona. Da, ima tamo iza. Možda 8 komada nakupim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sam rekao. Sad ima ovdje još rude. Ako ju vidi, a vidjet će, neće. Vidjet će ovo. Jeste. Ovdje ima još malo. Vjerovatno nije vidio ovo. Opa, zašto laga? Da vidimo što se ovdje dešava. Da li je moguće ovdje ući? Šta ovaj radi? Gledajte kralja. Ovo će biti jedna kratka epizoda, pošto ste vidjeli koliko sam loš u Hunger Games, da sam odmah poginuo, tako da hvala vam na gledanje
videa unaprijed. I čao. Još jednom tako isto se izvinjavam zbog lagova, pošto cijelo vrijeme pokušavam da uploadujem Bully gameplay i tako dalje. Tako da, ništa ljudi, vidimo se, čao.